Coba. Asli. Di ospek deh ku ngabar kuat karuntu sirah ya aduh. Gimana? Topping wae ya Bapak ya. Ripu Mantap. ripu. Di antos di jalur dia pilih. Pedok. Mantap. Nggak setadi dia aku. Ngorek jauh kata. Maksudnya dari awak keren. Di lapang naik. Dia punya warna sejalan. Sudah nyampe dari Kota Garut dari jam 8 kita mau nemu base camp di sini baru jam 9 lah. Ituna orang sadayana satu acan ngajengkeun perjalanan urang ambitan heula urang ngahdeung heula kami mah kawasan nuhun izin teman-teman menciptakan alam sareng urang sadayana supados urang dipasihan perlindungan di perjalanan angkat disalametkeun wih oge teu kirang naon-naon angka sabaraha puluh kita 20-an lah 22 Ya. Mentan nu ngarespon di teu mawa. Sampel ke sampel. Oke, kenapa muka dinding ari? Ada kan lambat cai. Soalnya saya ini kan yang barah. Bar. Kemana? Tidak ari urang ulah urang udah hayang ini tuh ge ke urang jeung saha dah hayang mama batur ulah gitu nya jadi mah Di penyapu betengaruh kalau bisa memakai nabe. Biasanya nu moto pilu eureun si penyapu yo mangklong kabeh. Komen. Sing ribu. Komentar atuh. Kumaha kurusuk teh? Kurusuk alhamdulillah nih. Duh kapodean. Saraweun ku abi Kumaha berwe, jempe berwe. Jatuh jempe. ayo ah Jempe. Mantap perjalanan ular binasa. Lumayan. lelah Sebatang apa Tito? Sebatang lah, sebatang. Siap. nah mana nu badami Beda badami lah ya. Naon BRT? hahaha
Napas. Rusuk cantik. Iya, tadi teh sampai taleuh gitu bebetian unggul. Ya semua di amparan mah. Alah wios. Bang, alah bang salamnya. Asli. Iya. Manya. Asli. Kadianya euy. Ya kadinya. Oh iya tanda Luar biasa. Grup ngabar, grup kurusuk, grup sabda alam, puncak Masigit Gunung Guntur, Pia Ciberem. Mantap luar binasa. Aduh, rusuk cantik ini mah. Beda. Tadi tuh. Surudut. Jalur baru men. Baru pertama Mantap. ngabar lewat sini. Ngabar kamu lagi hayu. Yo. Iya. Gedung gambar kacana karena beri ngahegot aja. Aduh, cik. Mantap. Mantap. Oh, kuat. Aduh. Bongkar saya itu. Ayo. Aduh. Bromo teh aktif, tapi di telepon teh aktif, tapi di telepon teh diangkat. Wow, kenyarakan teh. Nah, pulsa Anda tidak mencukupi. Aduh, kayak mantap manghap. Ya. Siap. Halo guys. Nah, kita ketemu lagi nih dengan grup kolaborasi ngabar kukurusuk Sabda Alam. Kita nih lagi menuju puncak Gunung Guntur via Ciberem. Semangat. Ayo nih adik-adik baru turun. Ya. Baru turun nih adik-adik dari Semarang cenanya. Semarang. Hakem ah. Pasar baru. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat ngabar sadayana. Dina akhir tahun ieu mudah-mudahan ngabar aya selalu dina keberkahan, kesehatan. Atuh simkuring sarehat sadayana. Amin. Atuh salam oge ka sobat kolaborasi. Yuk. Aya Pak Adin. Mudah-mudahan orang sing tiasa salamina kolaborasi. Amin. Atuh Ngajaga silaturahminya Ji. siap. Tahun 2023 Selamat kenangan yang paling indah. Tahun 2004 mudah-mudahan kenangan indah. langkung indah. Iya, Amin. amin. Siap. Enggak. Ya, siap banget aja. Sok abit pengger. Ini sok. Asli jalan. Mantap jalurna euy. Mantap, men. Ciberem keren.
Habi mga pino. Hayo, 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 hayo. Alo, gagal. Mas 2 minggu upah rinong. Aduh. Jengkel. Asari po kayo naman nakamari mo kasida. Ripu. Paano layo di ko tulong ko ra hayang sare. Ayo, nungaga. Perjalanan indah tapi ular binasa. Luar binasa. Tiis ya. Sampai mah henteu. Ngaripu. Ripu. Saha eta? Ih. Kelas. Kelawe. Yo, Jalur Puncak Pasigit. mantap. Kultur akhir tahun 2023. Mantap. Mantap benar. Pakai. Asli. Ya, asli. Bukan palsu. Setahun. Setahun. Kita muncak di Gunung Guntur guys di akhir tahun. Lewat Ciberem. Lewat Ciberem. Oke, sip. Iya. Mai hitut benteng. Mana? Iya, lapar. Iya bener. Perjalanan mantap. Waduh, bukan main. Kusuk lah stiker Kurusuk sabah alam sip. teh. Anggap. Mantap. Mangap Mantap. Kemen hehok lah. Mudah gua meripu. Ji salam-salam ke Api, ke grup Oh, Sumsanes. nyatanya salam-salam lah. Salam-salam. Oke, alhamdulillah barudak ngabar kolaborasi jalurna ke puncak Di masjid Gunung Masjid teh lewat Ciberem. lewat Ciberem keluar ti Santiong pi ampura kaketu jeung Api sanes bade ngaluhuran punten ripu hanger Mantap udah ke jauh maripu Ji asli Ji. Udah ke jauh asar ripu setengah lompat tuh. Ya setengah lompat itu macet seberapa kali. kita nunggu seberapa kali Mantap men. keren asli Ciberem sumpah biasa Apa? Itu kan masih ketinggalin eureun. Dari ripu gitu. Pada ripuh aja. Lain cicing lain ieu. Dan tim penyapu bakal tim ripuh. Ya iya jalan itu. Ya, lain. Iya itu. Lu di mana asupna itu? Nah, di situ Patito. Nah, Patito di situ. Asli. mengosot ayo video ayo kan kalau ini saya komis
Cibeuna mah di mana punya tadi? Di mana, Pak? Terus aja terus botolnya udah ngaletik kan. Jing ripuh. Ripuh. Salam mantap ngabar kamu lagi hayu tuh berah Pada kucuprak tah. Ji eta ge ji calling si Adi ji. Asa jauh yang 4 juta seru duduk lah Oh jeung Aisan. Aisan udah lah Aisan Oh. Saha? Lempang ji ngereueus ji. Ieu lempang. Lewat saya. Oh salah urang. Iya. Karek di roda ya, coba dulu. Kemet ripuh, kemet, aduh. Lu bangkian kan kemet. Mantap. Kita malam tahun baru di Puncak Guntur. Tarai kemet menipias tinggal. Bias asli. Alah ripuh. Ini ngaguru. Suka guru juga. Geus lah tuh. Ayo 8 bulannya. Ayo. Eta sampai hamil atau hamil teh? Kita mah hareudang nih harenong. Makuios we sok we. Sok we. Mantap we. Jek padidang saja we. Bae leungit mah bakal balik deui padidang. jalur landai tapi alah Netek ji, iya kemet sampai ke pias. berat Tengah di tengah. Masuk men. Guntur medannya men, pasir men. Baru. Ngokong kerengok iya moal. moal keur dapit oh memed ripuh teh ni kalem karek ngawitan deui atuh pasihan ka dieu sok Kamu nyapu. Sok taralus ya. Taralus ya nak. Jauh ke lagi di dede. Tapi kamu Kan anu dicapai anu ieu 2.100-an kan. 1,5 batang heula. Tinggi tapi kan lamun kieu sabaraha kilo. Ayo Ripuh. di ospek deui ku ngabar kuat karuntu sirah ya aduh. Ripuh jil. Muntang ka sasaha we geus we. Ayo moal cekap. dugi ka Pokona asa nu liwat ya sebatang heula. ngalitan esna Eta cicing heula saur film jadi maju aing teh. Lulus itu kuat Medan. Ditarikan ripuh ieu mah. Teu suka deh.
Maksud? Lupa di nus minang di shot na. Ngakeun. Ribu. Di atas jalur dia, Pi. Antapnya. Ribu. Ay, madre. Ay, gan. Ay, gan. Oh, naik ke pun. Sebagai kabutnya. Sebagai hari-hari lah. Sok nanti. Kalau laguan. Mantap, mantap. Aduh. Kalau ya kerusuk cantik. Iya. Kerusuk cantik. Oh, ketika pelok-pelok pengalaman. Gantung. Aya. Rusad. Kan medannya. Mantap, nyerosot we. Iya. Anjir. Mana payan tambang-tambang teh. Anas lumpat teh tambang. Aku lungsur pagi asli. Bang mere beja. Kami aja. Mana Anjing pagi. ribu. Gehel aja. Coba. Nang Imas. Nya di canak name ka dia aduh. Kita koneng. Bapak ge kuat aduh. Ribu ce. Ce gesan. Anjir. Anjing. Modar goblok. Enak pakai. Terus ya. Salah. Ku perman tuh. Itu itu setengah kilo lebih. Saya teh. Kenaon? Iya cai ngalaman nya sakieu eusit sareng sai. Lemon, sereh, tomat, cikur ya teh. Terong nyieun saliter. Debetkeun we lauk. Enak segan apa sabian. Allah Akbar. Ade euy piun di dieu asli. Panyaepan ada di tangkal a. Heeh. Asli di tangkal. Jeung lemon. Ya es ngeukeun. Di doping wae ieu si bapak ieu. Asupkeun itu teh punten. Iya. Bagi kalau tak bebet. Ribu anjing. Jadi sakilo nyalak lah teh. Naon koyo teh? Melon. Jalurnya ini mengbelah Besek gehel euy. tuh. Ya masak kieu suga nu. Sangkeng ini anak ini.
Wah, mantap. Yang kira pakai ah. Yang cerah. Gila. Nah, dia pisang deh. Ini yang goreng kena kai ya. Sok. Ajay. Kira makanan ya. Betul nggak ngirung ngarehap met Wah, berat. Belum. Ngap, cuk. Oh. Jalan mang. Ripu. Apih diantos pih di jalur dia pih lewat Ciberem. Mantap kayaknya. Kira dia mutan heula ka dia. Ya. Anak pina kena duaan ulah seran. Makiat nu sanesna. Sok Pak Din, aku. Mantap jalur ya. Ya. Kan keseleket begini. Tanggal no ya tadi no ngajelepon untuk dengan tanggal dihedan gitu. Woi! Woi. Ayo Med, mantap Med. Leur. Alah. Kabut mantep sih ya. Asli tinggal di Ya ebit ya kabut. Training we jadi kejet juga. didupak we kameramen kan. Heeh. Ya. Dorong ku doa ke paman. Man. Kabut nu. Wow. Mantap. Wah. Si hujan eh. Hah? Hujan. Oh, aya 5 buah. Ini. Wih. Shot. Langsung tadi deh. Pas punakna lagi. Turun kabut. Pedok. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Berah. Paman lagi hayu semangat anak-anak ngaber. Paman kau paman. Iya, Paman kapun apa? mantap ya kabut manja buyane. Tarik nafas segan seri. Anak-anak kabar. Nu tinggal ngelus ya. Rame resep anjing ribu aing. Ribu bagoy. Terang kolentran silondok pae nundutan satpo pangkabuyutan. Terang kolentran silondok
Nyanyi si Londok. Lah pengotokin aing hese ya anjing. Benar. Dia setia kawan. Bener, tadi itu beri kenyangan. Lain, pati itu beri kenyangan skema di ato. Wah, ya Wak. Tuang. Bah. Pete. Mantap. Tuang. Karupuk. Nih. Ih, nasa gua. Teruak mejeng naon kita yang dimana. Tenu gampang weh cenah. Naon da abis soalna nyesel. Betul mau beres apa nyesel. Jadi Mi kudu praktis lah. praktis. Tadi terek rek Orat, hei. Hei, orat. Basah. Eta orat. Ji makan Ji. Mangga teh. Ah, ya aigan ya. Taluang. Terang kolentrang selondok pae nundukan sakrobang kabuyutan. Terang kolentrang selondok pae nundukan sakrobang kabuyutan. Aku lain ketangkep poin-poin naon. Sakrobang kabuyutan. Terang kolentrang selondok pae nundukan. Alhamdulillah dijawab. Coy, Bromo coy. Anjing. Bromo lihat kabutnya coy. Alah. Bromo dah coy. Kubaji, Lungsur kabut. kabut manja. Puncak mana ieu? Ya, Puncak. puncak. Sekedik deui puncak Masigitna menuju puncak Masigit. Masih pundakna ya. Masih pundakna. Salam ke komunitas lintas kasadayana. Boh bilih aya nu bade angkat ka dieu. Nyemut lah. Anak-anak ngaber insyaallah dijajab ku anak-anak ngaber. Siap. Kurusuk sabadam sadayana. Awal. Salam ngawal kasadayana. Salam komunitas lintas wassalam. PLAG. Berah. Anjir. Ke kompak sadayana, ke grup-grup sadayana, salam manis. Saya tumpul ke tadi tadi mangihan. Saya Dai. Kabut turun. Sebentar lagi mau nyampe ke puncak Gunung Masigit. Ayo, ngabarkan terus. Emilio Bar. Masa teh dibikin ngaran bae. Santarah di jas kan. Ya lebar video Luar biasa. Jalur Ciberem Mantap. Jalur Bromo. tanpa bayar. Cuma sumbangan 10.000 per orang. Bebas tidak di bentar pajak. Bromo KW Bromo. Bebas BBM. Bebas BBM. Aduh, Situasi gawat Jenderal. Kabut turun. Iya. Pang misalkan grab anjing dia sebenarnya. Mobil dia jemput aing ripuh gitu.
Tuloy kalinya bah. Merusuk na begitu tarik. Merusuk kemana? Kamana wae. Kamana ge hayo coba luar kai. Penasaran dengan katikan kau. Kita berasal ke Bupalo sama padi. Aya. Jalur baru. Puncak Masigit. Anu Pemeru. Ano? Kaduhung. Alias Haneueul. Han. Aya. Lain silap. Waduh. Page. Lain silap, lain esek-esek. Jalur baru Puncak Masigit Gunung Guntur. Anu teu ngilu pasti Haneueul. Sponsori ku Dadali. Aduh. Haneueul. Wah. Hujan di wae Belakang aman belakang. Depan aman mah. Wih. Gua mau naik deui. Bonusnya ano tadi? Gaman tomat mas. Di Raradela. Kudu kada no si Harun. Ai. Balik euy dia tadi. Dari hujan makanannya. Ini alamatnya. Heeh. Buka heula talinan ke talikeun deui. Weh. Aduh. Mantap. Ular binasa. Luhuran nih. Oke guys, ini baru nampak nih. Kabutnya tebal. Kabutnya loh. Sagara mah jauh. Sagara sok anti jeung suarana. Tidak ya makanya. Ini mata ka sagara jauh ge. Atau otak malah beungeut bareng patut ka kawasan.
Gosok. Mau jauh juga turun ya harus jam 5. Turun mana turun ke kawah. Mana kawah? Jangan kawah. Iya kata kawah nggak ketutup nih. Kan kawahnya ketutup kabut tuh men. Ini kawahnya ketutup kabut. Kehalanganku iya nya bah. Iya. Iya kehalanganku iya. Panti ditu ningali teh biasa kan. Itu itu. Ah, yang mengenal balik. Alhamdulillah men pencapaian menyampai nih. Kahoyong padina dari ijabah. Apa sih ya laras? Buruh terang-terang kolentrang. Lurus mah. Ya puncak Masigit akaf laras. Kawahna Sok ke arah lo heula tuh. Puncak Masigit. Ya, iya, Alhamdulillah kita nih udah nyampe di puncak 5 puncak Masigit. Nah, kita nih aduh ngabar kurusuk sabalam semangat terus balelo ini. Oke. Oke guys, puncak 5 Masigit nih. Keren. Dugi ngapain? Dugi. Cuman nggak ada MPDP. Iya dia mananya awalnya ini? Mana? Mana Ji? MDPL nya? Kudu aya kudu tanah bukti. Mau relief dah abi. Ku relief. Ya iya yang tanah bukti video Ji. Tulisanana. Kapi puncak 5 masih bareng ngaraosan puncak 5 pi. Mantap puncak 5 keren. Lamun turun kabut wah udahlah. Aya Mana MDPL-na? Udah mau MDPL mah ngadadak. Kali ya lo dipoto nya relief ya. Kali ya. Sok. Kali. Relief ya mah. Ya siap. Tapi kada pangpayun. Jadi benar nepi gitu. Kenana untuk aya MDPL? Mana naon tidak masalah. Oke guys, ini puncak 5 ya. Cuman nggak ada pelang MDPN-nya ya kayaknya. Udah rusak di sebelah sana nih. Dari sini. Puncak 5 dari sini ya. Tuh, ini ada cari lagi nyari ini. Tanda ketinggian. 2248 MDPL. Sabar Haji. 2248. 2248. Mantap. Oke guys, cuman ini lagi turun kabut ya. Ketinggiannya udah mantap. 22 ya beuti canar mari ya 24 mah. Oke guys, setelah kita di puncak 5, kita langsung ke puncak 4 ya. Kita balik nih dari puncak 5 barusan. Nyampe nih puncak 4 ya. Sini banyak. Dari parungnya bukan? Ya, parung. Gelar. Hey. Nyampe pasti mantap. Wih. Tadi ta. Mantap. Baru Udah dari puncak 5. puncak 5 puncak Masigit. Sekarang ini baru nyampe ke puncak 4 ya. Guntur, Gunung Guntur. Mantap. Kabut lagi turun, bos. Mau ngecamp pakai tuh ditunggu ngecampnya biar seru tahun baruan di Gunung Guntur. Kamera. Kumai kurusuknya. Mantap. Sanggup ketan. Isok siap. Ngopi pagi ngopi ah. Iya, apa tuh? Itu pagong kok hoyong ketan. Iya, siap. Tanya ibu ke kabitaeun. Aslina.
Nya lahan mangset bage. Eta ngaran mangset di mana pakai? Gitu. Di mana? Di puncak lima. Oh, di luhur. Nanti langsung ieu nih. Tah eta aya. Siap. Batu ku sikung ku terona. Sugana kalusting jeung kopi atuh pati teh. Anak bu. Ini anak. Orang milih presiden, milih jalur geli di gunung gitu. Ah. Wayaw. Sabatang hei. Wayaw. Innalillahi. Hayat. Wow. Asal loba urang Cisurupan. Kun jas hujan di tukang kun. Salana. Aya. Aya kene. Tuh sakit mah teripu. Goblok, sesorodotan. Mantap. Lumayan. Yes. Ada labu. So. Kira. Ini pemakai jasa dulu. Patito, kumaha ieu? Seserutan wae. Serodotan. Sekali. Payahna. Wish apa aya main selancer. Jadi, abu goblok. Goblok, sesorodotan. Mantap. Mau dibaturannya. Kayak dinya. Nya ah. Mau baturan kayak mah tanyakan mah. Ajak balap ke banan hayu. Padida jeung pada di payun. Padida durkeun. Betul. Pade, cuman baloknya itu dia. Halus selaba yang Saat wae. Pasir ipis. Maaf ya. Lain palingan tempat yang nulungan ya tahu teh peningakeun. Lain nulutan. Baturan deui mun tanyakan mami. Antep pagi ayeuna mah. Nya lamun malah itu buburak. Biar teh dikocok opatan paling heula ke skating. 2 kilo opat. Awas mun ngabetot di kantong. Baturan ke mah tanyakan. Bener asli ulah. Ajak balap ke banan hayu. Padida jeung pada di payun. Cek padina urang kali tukeun cenah. Ade cenah sok mau ka padida. Padida durkeun. Tadi mah saya inget Pak. Halo. Lewat base camp mah. Mana ieu? Nyontong lewat base camp. Oh iya ka dieu. Nu teu keng ke di pos 3, baru pos 3. Men, pakai naik anjing tah meureun teu utah. Aslina anjing. Diri gua. Modal anjing.
ke sana. Hati. Udah kolong terus. Kemana? Nah kadinya. Dia di dalam itu kene ya. Leupeuh haneut mah, leupeuh haneut. Leupeuh haneut leupeuh. Mah ieu page wengi deui wae ieu teh. Siapin yang bakal mono.